I pozdrav svima, ja sam Nevermind, gledajte još jednu epizodu Hunger Gamesa na Sarma Craftu, uskoro počinjemo. Htio sam kažem nekoliko novih stvari kao i uvek. Prvo predstavljam vam novi Hunger Games na Sarma Craftu, a neke od novina su to da će sad biti više craftovanja. Naprimjer, ubačen je flint, tako da može da se craftuje flint and steel. I izbačeni su dijamantski mač, iron armor i dodato je više hrane u chestovima, mada meni se to baš i nešto ne sviđa pretjerano, s obzirom da čini mi se da sam ja u prvoj epizodi Hunger Gamesa koju sam snimio rekao sam da bi ja više voleo, volim Sarma Craft Hunger Games baš zato što nema mnogo craftovanja, nego u stvari dobijate na gotovo, što bi se reklo, ali nema veze, ovo će biti zabavnije. Opet nas je mnogo na Hunger Gamesu, ali htio sam da snimim da bi vam pokazao novitete. Eno ga neki lik tamo, nećemo tamo da idemo. Ako sam dobro video, on ima gold armor ili tako nešto, ne veze. Bežimo ovim putem, trebao bi mi još jedan iron i neki crafting table ako hoću iron mač, mada treba mi hrane dosta. Rekli su više hrane u chestovima, ja nisam našao. Svejedno ne volim baš ovu mapu, ovdje nema chestova mnogo. Mislim, možda ih ima mnogo, samo ja ne znam gdje su. Da vidimo ovdje, sigurno ima neki chest, ne bi ovo pravili za džabe. Nije tu gore negdje. Šta je uopšte? Nemam pojma. Evo ga ovdje jedan prazan, kad pre ga isprazniše, nije mi jasno. Dobro, ajmo sad da izađemo odavde, ako je to uopšte moguće. Nadam se da jeste. Ovdje smo i ušli, tu ćemo i da izađemo. I nastavljamo dalje, idemo, učinilo mi se. Nadam se da mi se učinilo. To idemo ovdje. Ne znam, baš ne poznajem ovu mapu uopšte. Ni ne volim da igram na njoj, ali jedina je bila slobodna, pa ajde da vam pokažem. Hunger Games najnoviji. Ali mi se sviđa što je ubačen flint and steel, pošto baš volim flint and steel, mada ne znam nešto dobro da ga koristim u PvP-u, ali nadam se da ću naučiti bolje mnogo. Ovdje je bio chest tamo, gdje li ovdje možda bude. Evo ga ovdje. I ovdje prazan. Stavi nešto i za drugi igrače, pohlikni. Gdje li se izlazi se ovdje. Znači ovo je kraj mape, moguće da ondje ima nečega. Idemo gore. Mnogo mi hrane fali, ne bi više trebao da trčim sprint. Evo ga još jedan chest i hvala Bogu pa nije prazan. Kompas, armor, pošto vidim da, nadam se da bit će mi koristan flint and steel, pošto drugo oružje nemam. Kompas mi pokazao 87 metara, tamo negdje je neki lik. Gdje su merdevine bre? Evo ih ovdje. Slazimo dole, da, zaboravio sam da kažem, mislio sam da snimam i map review, to jest da pokazujem neke mape, dajem link za njih, pokažem kako sam ih malo uredio, već sam spremio jednu mapu za prvu epizodu, mada neću da otkrivam koju, ali verujem da će vam se svidjeti. Da vidimo, možda ovdje ima nečega. Nema ničega. Baš je dosadno ovako kad ne poznaješ mapu. I evo, po mojoj statistici možete vidjeti da nisam puno igrao Hunger Games, nisam uopšte igrao od ovog snimanja. Da vidimo, ajde idemo još gore. Ovdje bi negdje trebalo da je taj. Neko je blizu. Gdje li je ovaj lik? 20, možda se gore penje ili... Ne veze, ajmo mi da... Evo, nije često učinilo mi se. Idemo i mi gore. On je 19, on je... Pa ili je gore ili je dole, nema gdje drugdje da bude.
I onda li radi ovaj Fin Steel? Izgleda da ne radi. Nem kako, ne može na Wunu sad, valjda je to zato što na Hunger Gamesu ništa ne može da se lomi umjesto osim lišća, pa svejedno, posle dužeg vremena popeli smo se ovdje gore i dva česta, nadam se da nisu prazne i ekstra stvari smo dobili ovdje, šta piše? Hvala ti, kao zoveš, Jak Poko. Hvala ti, Jak Poko, na ovom poklonu. Veruj mi, mnogo mi znači. Šta sam našao? Tebe nemam šta. Nemam strele, pa neću moći da koristim luk, ali nema veze. Bolje da pojedem u hranu koju imam sad. Fali mi još 2. Ti ćeš mi trebati i TNT. I ne znam sad, pošto ima TNT, da li si dalje onako koristi TNT kao i pre. U smislu da ga samo postaviš. Možda sad trebaš da ga zapališ, a to bi bilo mnogo loše. I posle dugog penjanja sledi dugo silaženje. Nadam se da nas niko ne čeka dole. Ovaj je 100 nešto metara od nas. Jer je bio baš 20 metara od nas, mada nemam pojma gdje je taj otišao sad. Idemo. Sad ovo pitanje je da li idem gore ili dole, kako izgleda zbunjujuće. Dobro, sad treba prvo sići odavde, što će biti malo komplikovani. U stvari, čini mi se da su ovdje merdevine. Ili šta već, nije, ovdje su stepenice, svejedno. Super, idemo, vidim da radi. Radi, super. Ovdje je čest neki, nije, ovdje je rupa. Ne znam da li vredi da, u stvari, čini mi se da znam ovo mjesto. Nije, ne znam, i nemojte da mislite kao noob zaobišao 10 čestova, do sad ja nemam pojma gdje se ovdje nalaze čestovi. Evo, znam da je jedan tamo. Nema nikoga blizu mene, da vidimo 107 metara. Šta ga skeniraš, da mi znati. Da nađemo šta ovdje ima. I prazan je, nažalost. Dobro, pokupili smo 3 česta do sada. Dobili dosta dobre stvari i armor. Treba nam samo još neke boots. Nismo još vidjeli nikoga. Osim onog lika na početku. Ovdje čini mi se isto ima chest ili tako nešto. Ne mogu setim. Šta sam ovdje da, čini mi se da sam ovdje bio, jednom ovdje ima chest negdje. Evo ga. I nije loše, hrana, to nam je korisno. I počinje, i to baš poprično brzo je počeo PvP ili ti kako već deathmatch. A mi nemamo baš jake stvari, tako da ćemo, nisu se napunili ni chestovi. Gdje su ona dvojica? Gdje odošavi? Ja da se pripazim, a kompas mi ne radi dalje. Čini mi se da su tamo negdje otišli. Ne mogu biti daleko. Eno je vatra, znači onim putem išao. I ona je mrtav, čini mi se, nije mrtav, svejedno, stići ćemo ga. Znači dvojica su tamo, ajmo da ih ubijemo. Ajde, dođi vamo. Ovo je sigurno u borbi povređen. Baš je teško izbjegavati ovo. Sad sam se malo zakočio zbog drveta. Ajde, stani više. Čini li lik brži od mene? Dođi više ovamo, ne mogu da ti jurim po cijeloj mapi. Ne, šta je pokušao ovim, to je bilo toliko providno da nemam reći. Sad me već zapalio. Ne.
Nadam se... Jebi ga, dobro, nema veze, svejedno, ovo je bilo čisto da vam predstavim novi Hunger Games na Sarma Craftu, za malo da pobedimo. On nam je drugi put da smo za malo pobedili, nema veze. Svejedno da vam kažem, to je bilo sve za ovaj gameplay. Lajkujte, šerujte, subscribeujte ako vam se svidjelo i pozdrav!